omukoro ogwokushabira beegi ab'ishomero erya St Kagwa Primary School atandikana ekitambo kya misa ekyakolerwa omu kereziya eya St Kagwa erikushangwa omu district ya Bushenyi. Amasomero g'eizoba gariyo nigatambura mu kyalo kwesige konka tukashaba twekyereze omumisho ga Mukama okeboneka hansi y'omukono gwa Ruhanga ng'obwire bwe bwabwakire akutumbure konka Reverend Father Deus Dedit Twesije yashaba beegi okugira emico emirungi ngo habokwe emico emirungi nekutwara hare aho takwebasize nk'omuntu abekire mutekwa kutama amaani mingi ekyamushanjulireko nungi konka tiyo yamuhere yenda kubahiga ngo mushomese amaani kandi mugire emico mirungi ereije kubatunga abo omuntu wabo y'emico mirungi na n'omuzire atari sho atari nyoko nabasa kukwata mukono abo kugira ngo yareba oyine emico mirungi ngabo kubatira emico mirungi ababona kwishara N'omujuni Celestine uri mukuru w'ishomero yasima abashomesa abutejumbiro mukesharingo akabashomesa batyo bakafayo ahakushomesa abana atera na mukaka by'ukwiku inagana n'abashinzwe bakagataga humukire gahumukire sande y'iki umukubanza n'uko sande n'icyo gaseka waje by'umuswai konka to kuinakane umugabo ukaganaga ukazogina n'ibyo. Annette Katsime uri omushengerokazi wa district ya Bushenyi yasima government abo kuteka amani mingi ombyo bwegese kurabira omukuretaho ebintu bitari bimwe na bimwe okwenda ngu n'abashomesa babase kubura kosha bari kutekaho emiringo etari yemwe nemwe omu mashomero. Idi basajja baraba oyine bendera ahabwa Bushenyi Shaka Municipality ehanangiza beegi abekyamushanju obutagira obwoba ombwire bw'ebigezo ngo habo kuba obwoba nibugwisa beegi. Konka mwene mzakuzo sore mu sini ya wana ushaka kushoboka sembe so tukatofauti kamani n'umusho bw'ibyo n'abana borashi akotegeza Uruwishomero yashaba abazire okurikira okugambira abeegi ebigambo bibi ngo kandi ebigambo bikwa bigumire ngo abo kwani baretera abana baruga ahamuramwa Father yakamutsa abana mushamwa na kunka mukwasiri yitangi namwe ni bashobora kugira abana bamuhunga muri bagani buri nawo nanga umushi yokoje kurete siri nawo kurete yokoje kurete yara kurete muri mwana mutaza abana mabahasa twasa kwabashaka urete basure kandi tabafasuru bikumenya izihita muka abeja abane bija gukora ibigezo byabo okutandikana n'ebiro bishatu bahendereho ahabiro bina ebyokwezi 11 omwaka ogwo gasha kwa Olivia na Sasra ahabwa Tayari West.